umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa mujyango mugari Rio News Press. Nonje kubasuza, nonje kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo, abatara mu mere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Uburundi, Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kongo Brazzaville. Reka nongere kubabwira tabari za John, bali za masiku na basalimia kabisa ndugu zetu, tuko pamoja abatara mu merere Leta Zunze Ubumwe za America, United Kingdom. Reka nongere kwifuriza kugumya kugubwa neza. Ndagarutse rero ni David Hussein nkuko unyumva muri aya makuru kuri uyu mugoroba wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ngarutse rero n'amakuru akomeye cyane. Izi ngingo z'amakuru muraza kunyemera tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, aho amwe makuru yamaziko yatugera uwitwa Ingabire Victoire Umuhoza uhagarariye ishyaka Darufu Murinzi ndetse n'umunyamakuru w'Umubavu TV kuburanishwa kwabo kwaje kwa kwasubikwa ubwo kuri uyu munsi rero wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 witwa Ingabire Umuhoza Victoire yari kugaragara imbere y'ubucamanza ku rukiko rukuru rwa Kigali. Rero nuko rwose iburanishwa ry'uyu Ingabire Victoire umunyapolitike ndetse n'umwe mu banyamakuru b'Umubavu TV yaje kuba rwose urubanza rwasubikwa, ruzasubukurwa ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9. Ese no kwera iki rwaje kwa rwasubikwa? Turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5 kabisa. Muraza kunyemera kandi tunyarukire mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru yamaziko yatugeraho. Nkuko rero ikinyamakuru The Great cyamaze ko cyatangaza ko inama yo gutera igihugu cy'u Rwanda yamaze guteranira ahitwa Iwarikare. Ibi turagira tubyinjiramo 5 kwa 5. Ibi rero tureta tubisanisha nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi iburira abaturage bayo kureka kujya mu mipaka ihuza igihugu cya LDC n'u Rwanda, ihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Ibi byose rero tugenda tubikomoza nkuko iki kinyamakuru The Great cyamaze ko cyagenda akibishyira hanze. 5 kwa 5 muraza kunyemera kandi tunyarukire aho ni muri territoire ya Rucuro mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Ati rukomeje gusakiranya hagati y'inyeshyamba za MA23 zishinzwe ko zikorera igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somali, ibihugu bigera kuri 12. Rero kuri uyu munsi wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nkuko amakuru tuyakesha zimwe mu mboni dufite mu burasirazuba bwa LDC byimazeho mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Imituta y'imbunda iremereye cyane yongeye kumvikana muri territoire ya Rucuro mu duce tugiye dutandukanye bwito, parike ya Virunga, Atongo, Bambo, Kazaloho ndetse Kidodo ndetse n'ahitwa Kanyangiri. Aho hose rero tugiye kugenda tureba uko byifashe nkuko amakuru yamaziko yagenda atugeraho 5 kwa 5. MA23 rero ngikomeje kwikorezwa urusyo mu buryo bukomeye cyane, ikomeje guhekwa Mapyisi nkuko rero amakuru abitangaza. Wazareno VDP, Wazareno CMC muri territoire ya Rucuro yaje gukora ibitabaho. Turagenda tubyinjiramo rero 5 kwa 5. Muraza kunyemera kandi tuze gukomereza hano ahantu hitwa Gahonga ndetse na hitwa Mapenga. Ahantu rero ngo M23 yaje kwahura n'ikitwa n'akaga gakomeye cyane. Nabyo rero tugenda tubiva imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemera tunyarukire mu ntara ya Kivu Amajyepfo ahitwa muri Katogota. Katogota rero sasa ngo yamaze gutogota kunyeshyamba za M23 nkuko amakuru aturuka yakomeje kugenda abitangaza. M23 rero ngo yahuriye n'akaga gakomeye cyane. Ingabo zitwa abashinganahe b'abarundi baherereye ahitwa muri Sud Kivu mu ntara ya Kivu Amajyepfo bamaze kuvuga ati M23 nimuzigera amwinjira mu bice bihana imbibi na Uvira ndetse na Uvira muri rusange. Ibi byagenze gute rero muri Katogota nkuko amakuru abitangaza? Ati rero bombori indege zo mu bwoko bwa drone CH4 zitagira abapiloti zamaze gutegurwa ahitwa muri Katogota, zigiye kwinjira mu Inambara ahitwa muri Kamanyora rero ngaho zigiye gushegesha mu buryo bukomeye cyane ibirindiro by'inyeshyamba za MA23. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda tuva imuzi n'imuzingo, ibyo byose nibyo tugiye kugenda dutatura akano ako kandi. Muraza kunyemera kandi dukomereze kwiburanishwa ry'uwitwa Constantin Mutamba. Uyu rero watawe muri yombe mu gihe cyatambutse akurikiranweho icyaha kirimo akunyereza umutungo wa leta. Rero uyu Constantin Mutamba yongeye kugaruka imbere y'ubushinjacyaha ndetse n'ubucamanza afite icyitwa abavoka rwose n'umwavoka, aho rwose ari yitwaje abavoka benshi cyane nkuko amafoto ari kugenda atugaragariza ndetse namwe turagenda tuyabasangiza muri za groupe muragenda muyabona 5 kwa 5.
uyu rero Constantin Mutamba nawe turagenda tubyinjiramo ibye uko byifashe, ese byifashe gute? Nihuse cyane rero dore ko nataje kwizininga mu magambo, dore nyamuna dufite iminota mikeya, niyo mpamvu tugomba kugenda tuyibyaza umusaruro. Reka mbanze mbasaba akantu gato, bayijya we banza uzamure subscribe yawe, banza umaking sure ko subscribe mu gifaransa ni sabure yuko wamaze gukora kuri subscribe. Asigaye nyuma y'ibyo ukore ku gapfunsi kareba mu kirere, iyo ni like. Asigaye numara gukora ibyo ngibyo ugiye ku ijambo ryanditseho share, usharinge, commentaire, washyira akadarapo muri commentaire, washyiramo agatima, byose turashimiye rwose. Twihuse cyane rero ibyo byose nibiba bigomba kugenda bituma tubana neza gatanu kuri gatanu. Reka ayo makuru yacu tuhereye mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nibwo wongeye kugaragara amafoto y'uwitwa Ingabire Victoire uhagarariye ishyaka Darufu Murinzi ndetse n'umwe mu banyamakuru bahagarariye Umubavu TV. Rero aba bombi bari bafite kuburanishwa kuri uyu munsi wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Rero urukiko rukuru rwa Kigali rwaje gutangaza ko iburanishwa ry'umuyobozi wa Darufu Murinzi Umuhoza Victoire iburanishwa genero ngo ryaje kwa ryasubikwa ndetse na bamwe mu bo batanwe muri yombi harimo umunyamakuru w'Umubavu TV rero Nsengimana Honest. Rero kuri uyu munsi wa tariki 23 nibwo aba bombi bari kugaragara imbere y'ubucamanza, imbere y'urukiko rukuru rwa Kigali. Aba bombi rero nuko byaje gutangazwa ko iburanishwa ryabo ryaje kwa ryasubikwa, rikaba rizasubukurwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025. Rero ngibi byose nuko rwose urukiko rwa Kigali rwaje ko rwabitangaza. Ingabire Victoire Umuhoza, umwe mu bayobozi ba Darufu Murinzi, byari biteganijwe ko Ingabire Victoire Umuhoza agaragara muri uru rubanza nkuregwa ku nshuro ya mbere. Urukiko rero rukuru rwa Kigali rwatangaje ko rwimuriye urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 kubera ngo ikiruhuko cy'abacamanza kigiye gutangira. Ngaye ngukorera bimwe mu byo tugomba kugenda tubagezaho, bimwe mu byo tugomba kugenda tubasangiza namwe mukarusha kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Dufite iminota mike, reka tunyaruke cyane twihutire ahitwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bikomeje kuba ibicika. Rero tayani nuko ahitwa muri territoire ya Rutshuru, aho ni mu ntara Kivu Amajyaruguru, muri axe ya Bwito, Parike Virunga, Tongo, Bambo, Kazaloho ndetse Kadodo, Kanyangiri. Aha rero ku isesa 11 za mu gitondo kuri uyu munsi wa tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 hongeye kumvikana imituta y'imbunda mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru abitangaza. M23 yongeye gushotora mu buryo bukomeye cyane Wazalendo VGP Wazalendo CMC baherereye muri aka gace ka Tongo ndetse n'agace ka Kazaloho. Amwe mu makuru aturukayo, M23 yaje guhekwa Mapyisi ndetse yaje kwikorezwa urusyo mu bukomeye cyane, aho M23 yaje kwirukanwa muri ibi bice bya Tongo nk'uko yarigabye ibitero ishaka kuhigarurira. Imirwano yaje kugenda yimukira mu bice bigiye bitandukanye harimo axe ya Bwito, Parike Virunga, Bambo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nka Kadodo ndetse Kanyangiri. M23 rero yaje gukurwa muri ibi bice mu buryo bukomeye cyane, iza guhungira ahitwa Gahonga ndetse na Mapenga. Aha no muri Mapenga M23 nuko naho yaje gukurwamo n'iki gisirikare cya Wazalendo VDP Wazalendo CMC. M23 ubwo yazaga gukubitwa mu buryo bukomeye cyane. Amwe makuru aduhabwa na zimwe mu mboni dufite mu ntara Kivu Amajyaruguru muri territoire ya Rutshuru, bamwe mu baturage bivugiye ko M23 yahombeye mu buryo bukomeye cyane, dore ko imodoka zigera kuri 13 zo mu bwoko bwa Land Cruiser zaje kuba zasigara mu mako y'ingabo za Wazalendo VDP ndetse ni mu gihe imbunda zaje kuba zasigara hano ngo ari nyinshi cyane. Abaturage bo baratangaza ko batewe impungenge n'ibitero M23 ikomeje kugenda igaba ku birindiro bya Wazalendo VDP ndetse na Wazalendo CMC. Ngenguko rero munyemerere tunyarukire muri Warikare nk'uko nababwiye ati amwe makuru yamaze ko yatugeraho. Inama yamaze ko yaterana nkuko ikinyamakuru The Great kimaze iminsi cyandika inkuru gishyigikira guverinoma y'u Rwanda rero cyaje kwitangariza iki kinyamakuru ko ngo gifite amakuru mu buryo bukomeye cyane ko iyi gisirikare cya guverinoma ya RDC ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi harimo Wazalendo VDP Wazalendo CMC
bamaze kurangiza inama ahitwa muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rero ngo inama yo kwiga ku buryo batera ibitero karundura, ibitero simusiga ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gikomeje gushinjwa gufatanya n'inyeshyamba za 23. Ibi rero ni bimwe mu byamaze kuba byagenda bitugira. Ibi rero tuhita tubikomoza ku imaze iminsi aho guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi ishishikariza abaturage bayo kwirinda kujya ku mipaka ihuza ibihugu byombi by'aka karere k'ibiyaga bigari, harimo rwose kugera ku mipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda RDC, ihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Ngaye ngukorera rero aya makuru nayo nuko yamaze ko yatugeraho. Tunyarukiye rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Katogota bikomeje kugenda bigorana cyane, aho MA23 nkuko amakuru abitangaza muri aka gace ka Katogota MA23 yaje kwakorerwa ibya Prambi ubwo yageragezaga kuhinjira asanga ingabo z'abashingarahe b'Abarundi. Ingabo za guverinoma y'u Burundi rero ngo zaje kwirukana MA23 shishitabona hano muri aka gace ka Katogota, aho MA23 yaje kwatakariza bamwe mu basirikare bagera kuri 36 ndetse M23 ikaba yatagiye imbunda zo mu bwoko bwa AK47 zigera kuri 17. Ni mu gihe kandi amwe makuru akomeje kugenda atugeraho bivugwa yuko ingabo z'abashingarahe ndetse wazanindo VDP wazanindo simusifar desen baherere muri aka gace ka Katogota bakomeje gutegura imbunda zo mu bwoko bwa drone CH4 zitagira abapiloti ngo zitegura kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga ku birindiro by'inyeshyamba za 23 biherereye ahitwa muri Ikamanyora. Ngaye nguko rero reka tunyaruke cyane rero uwitwa Constantin Mutamba nyuma yuko akurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo miliyoni 16 z'amadolari y'Amerika yagombaga kubaka umuhanda Kisangani mu burasirazuba bwa RDC. Nuko uyu Constantin Mutamba yaje kuba yagaragara imbere y'ubucamanza yitwaje icyitwa abacamanza n'umucamanza rwose benshi cyane. Rero uyu Constantin Mutamba kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 akaba aribwo yagaragaye imbere y'ubucamanza yitwaje abacamanza benshi cyane. Rero namwe makuru aba yamaze kugenda atugeraho natwe tukavuga ati katugende tuyabagezaho 5 kwa 5 murusheho kugenda musobanukirwa byinshi biba bikomeje kugenda abitangazwa. Reka mbashimire, reka mbasaba kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabira amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, komeza amaye murongo kandi mukomeze kugubwa neza, amafaranga mafufu bikomeze kubasesekaraho.